empesiano so ade sie nyina ekabom ye adwumaden se beyo na nkunim ebekọ ede ama MPP amanyuku no ene ono amu wo empesiano so abzanfo weni afoforo pi no a ene akeke sie din ene se kase ababi a wo biara no pay ye bana ye de ababesomo OCP Ghana Limited ya omo ede OCP fertilizers abedwaso omo ene ta ye chia no pay ababi a wo biara no ye bana ababesomo wo se OCP fertilizer no obi bia wanya bie na ode apete eye nimfudie so no wogitum se ohwese ne emfudie no esi ehemba no a na gese nigye nko a se wodo abru se wodua mo se eye beans na wodua eye mekodie wodua bia no wese ode OCP fertilizers na bepete so na asodoso ede amawo edos ye wo OCP NPK 15 ede wo OCP NPK 10 ene ahudo pinwa ojwaso bia yetonto agrochemicals ne nyina no borua no mo a wo se OCP fertilizers na no bi na wo pe na wo de akwakopete omfudie so froyen 0555 909437 0555909437 na eni enkomo na fi yeko na imi pro services for so ede tukwan na yakọ China mem na yakọ business partners a ye ne omo ebe business na boa yen ama yedwedi a yedi no mamu no etumpon ede ama ye na wotwimu a ene de mo ekogu China kra ye fe ne se Guangzhou mo nim sa kru no so se ne kuta China mine no a ebe dwedie ene manufacturing na ebuzia chesen dodo no ahonum ena ekoso eno nti yekọ na yamakwa ma mo ne China businessmen no akwako hyehyia akwako didi nkomo do hu kwane a obetimi ene China businessmen na afa yonko a ebebo ma odwedi a wudi susu no etimi akonkan we enye sika mu bia na wutua be $2,499 per ena wutua eno no China visa ka ho udu omanimu a ka wo betine makwa banyina bebia wo beda breakfast a wo bedie ene kese companies the factories a wo do mbekoko nyina no abusia ne nyina esembi woni ge ho a na ofre 0244 924573 0244924573 na edin komo Sompa chede be mfie miensanie na abusia yaba mo na so saa na afene kwawie ya isugumu so se ose wanyama unua na kese wanyama ono no okesie ya ohata mununkum echi nti afia so bia ajanka no bedidie obehye de obenom de obekunafo wan na ekwa akokata na digya so nti ye ba na so biu na yasro se de obenya bia se ye mo se ya nwa se ye biscuit ade bia akwada no kese ne nsa soso a ede enije be bana brabum no eno ne ye ba na so ne yasre wo ebia betimi aye ne mobile money soso a anasa opese ye ode ni sika mobile money number no 0598 559802 0598 559802 odeba na otwiri ampogyan krompon so usraw na waye okese ewo wade nyina mu example womo na ebo chidom anopeya bebia wo bia no yetimi abane aba besommo medin ede na ya obo amale bia boga yenye brena finsam no yenkomo ankasa emfa emamom yedemo ehase ede efri eyesikasemo na entetia abato Sompa FM ne Sompa TV nsantwe fa pono so ne se Ghana ban ene World Bank mpanimfo akwakosensan apamo a ene enkrata bia ebenam so emasika twitwiri dia esombe $260 million so mo de ba bedum amaye na anam so amo my Ghana ya ho ne ho nsensem a ene eye ya na eye dumso eba no omatimi ede asosa no sa apamwe empenimfo esensan ewo America bonten so a na akwakwe IMF ene World Bank empenimfo wo mo afia no nhyiemu a eya na wono eyo ena sanhyemu we yase no Ghana yeso afo a o yesika sem no ntotu yeso gina Ghana ban nemu a wo mo ede wo nsa ehye sa contract yase na Dr. Mohammed Amin Adam se chese se sika we ya ebebo mayi pa ebize afi nko ano eka abaya bo ewa honene ho nsensem no eye empebenim be 18 billion cedis ya ne nyina mu no anso bawa enti sika we eye sika bia ebebo omayi pa ame ya honene ho nsensem energy sector no eja ne naso yi na eka binemu a aban ededede eni infidie ho behia abefo kwantempon so wo mo de be ye adwuma
ɛma energy sector ne jane na so no etimi akonanim eno akiri womo de be $10 million etato a ende ne kyesa kwakwa ne kozibro ne kan se grant bi na womo de edumoma yi ne nyina yese beye na oman ne sikasem ene ahone ne ho nsensem ebegina nti ne nam so ema sika wi yensa etimi eso eso no yento aso ne yemfam konsem fufurum na kanemra so egefiem chiame hene right honorable Alban Aaron Michael Kwe Professor Aaron Michael Kwe ano de afutuo ma ebibrema maman empedimfo se ba bia ye nyina ba beduru no aye yie ni adesre aye yie eni adesra abroso a bemfie na mfie num na ebibrema maman empedimfo nyina eto santene no mako IMF ne World Bank for hono kwako be bosia de aba be chechire man no wabra enema otwedi amponyankrompon de adoma bibrem no ebura adwene ne ntiase so a sie mieni akoho na ye ntutue yi a ebenam so ma ebi ebedu baabi no na kwasibro ne hwententi mum na eba bibrem aba be peka pre ne nsempoa de akwakọ chechire mo man ode san summit to wabra na ebibrem nyina speaker of parliament for wo mo enhyemu kese bi koso nkrapompema ntemo na moto nsa edefre kane mrasweje fiem chiamene right honorable Professor Aaron Michael Kwe mode sansemi etudwa wase. Some time ago our important issue was how best we could decolonize the continent of Africa. Then the period came when we decided upon democratization of Africa. I believe the time has come when we must realign towards development again. Observant way a kanemra swiji film chiame hene right honorable Professor Aaron Michael Kwe and yetinin king. A fee and for more uncommon so Jamaica Ghana Water Company Limited one more atna ye na nefa ewo atoe mantemu takrade abonte so no modia to say a car water belia water belly car man for the dear ewo takrade abonte so no just a bra dwene ntiase so a man for kra ni mo dwempo ne mpese wo ma ayo madwene so mo eba betuatua eno nti okwa atoe mantemu a penimpa man so kruja Jamaica Ghana Water Company Limited odano sa regional manager de kokobo chese wo mo ama adesia ewo atoe mantemu ne mpotemu nyina na wotwe se wo de water belly kebia wa ma metua no ene ombehwe no matua na mo na chese hunsu no so mutwemu a o matime twem na timi aboa emomo ajejo mu sika nyina de abadwumaku no ho ebra openi ne nsemu a wode etudwa eni. Customers owe us as much as 23 million Ghana cedis. I'm not saying 23 million old Ghana cedis. That's no money now. 23,000 Ghana cedis. So you can imagine if you convert it to the old Ghana cedis, you can't even mention it. That would be up pay. And this is how much people are owing us. And it is because of those customers who pay their bills and they leave some. They don't pay. Unlike Mr. and Mrs. mentioned, who pay everything. So we are pleading with customers that Ghana Water Company is no longer a subvented organization. We don't receive subventions from government for our day-to-day operations. We must embark on our day-to-day operations out of the monies we receive in terms of water bill payment. So if you don't pay your bill or you pay it and you leave some, it will come to a time that Ghana Water Company may not be able to buy chemicals. We may Observant way penny kwanche for Daman Sukruja Jamaica Ghana Water Company Limited ya no ewo atoye mantemnemo afi yemfomo enkwatena ye hwekua yo ene yemfudie ho nsensem na afi nipa nyina ene eda kwan ebusa se entidabe na Farmers Day afi die no empenimfo ede behyehyɛ so na Ministry of Food and Agriculture de ababetudwa se sodonfo ye adomo a November bosomi ya ye kwakoremu no ne da etoso enwotwe ena afi National Farmers Day dwumadi no mo ede behyehyɛ so ewo oman mu nyina na womo ede atudwa se
esansa abato eda yanim na momoni tuase Farmers Day ni ya na akwakoye efiada edikan ewo December bosomini mu na afi so no ya abato na akwakosi chese afimu no December bosomini de toso ensu ntino na chese womo ewo December bosomini mu a enye yi ya sesei womo atwe ede abani mu anu nti November bosomini no ne da etoso enwotwe ewo afimu na National Farmers Day dwumadi no ebeba so na ne kesepa no ebekoso ewo enkrapompene mantemu no mode atodwa se ne enka ne enim se ebasa no a mantam bia region bia ne de no wono chese afi no womo enkoye ne saa so bema kwan ma mantam ahodo no etimi edi se dwumani bi ne mum womo enyina ebeyi womo akuafo hene ewo mantam ne mu no mo nyina aba enkrapompene mantemu na omo abasobo ene bibia mpedimfo wode ma wunum no omo edi ama wumu ewo enkrapompene mantemu wei yera Brian Champon a wono na soafo a ohwe yemfudie ene yekwa yo ho nsensem so ene omo edi sakrata wi ababonte safi National Farmers Day no omo atwea bani mu ya odonfo ya dobo October bosom ya kwakowremu ya ne da etoso enwotwe dani yefiada sa dwumadi no ebeba so sada no yedemo eko NPP amanyuko na tena Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na edi wosono kokoko NPP amanyuko nim apremampeni adwa afi na odi aproba kwa kopi utima ntem mo kitikrachi ene ne mpotemo na wobontoyi na odi atodwa se so domfo ye na dom amma no adinkunim afi abatu no mu a ade obeye uti ensu kese na ewo honom no wonom ebeye nsamso brege atoso emenam soma akwantuo ne ka kobedi ne dwade hu nsensem etumpon ewompotem hono mu yie pa 17 na astroturfs yet 3 per ewo Ghana gina 3 after 8 years we are increasing to 150 astroturfs in Ghana. Also the bridge over the Oti, the work is going on. You identify say Nyamiado, the Korean facility of 2 billion we are going to see about using that facility also. I help us with the bridge over the Oti. Asema ehiamu mabaha mwaka ncheremo machro egu bukumu enti meba maimu a meyire me ho aye juma because minim say if you na do a mesamba have you na mo be sami send we no a ukan no waye. Observe to Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na yete no enke won edi MPP amanyuko ni makwa prema mpeni adwafi na odina proba kwa kopi utima ntem ne mu a odesansemi etudwa afi yemfamo enko na bedi echire Dr. Matupuku prempeso so atena ye na nanu ne esi wo mrase begefie mu a ewi ase nka na amanfo apomapoma twede ewo ntuma mu na nka omo twemfa bewo so anya maso no na Dr. Matupuku prempetu apemu my Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia afi abatu do mu kire se asbe dwa na esi won mo parliament no enya wo mo ma beti mu dru enya wo mo a wo mo etwede mu odenia na mum sebe mpreduasa nyansafo ne ndifo na asbe dwa na esi won mo no ye edema wo mu so mo nkonkotena won mo na omo nwene ma oman no enhyehyɛ papa o asbe dwa fiem na emu oman ne sense ase sisi bibikitua bia na akwakoye ntokwa ne etwede na amanfo apomapoma de asie owe yamra na one anasefo ahia e opantan ene ne mpotem no de sansemi atudwa mama de campaign attention obi a wadi president ayo opposition leader 8 years what you mean can dey ba kokoro aba Ghana o say 24-hour economy that's it mama and then 24-hour economy I see you better be a disco, you better be a night clubs 24 hours. Now for your night club for us, let me go this guy there to buy or buy that 24 hours. Wow, Obuha or car some show, said you want Tiano and or car. Already, always go with the night club 24 hours. Why did you walk out private car? Because of your former president. What would say INS? Why don't you have I'm telling you.
Fonti we Dr. Matthew Poku Prempe na wamananso anu akire niam ahodo a NPP amanyuku osono ko NPP akekesi eni se manifesto a omo egina so de asrega for si emfatumi ema wunum no eno so kasa kakra edefa ho. Mama de campaign attention. Obi awadi president. Are you opposition leader 8 years? What you mean can't deal about Ghana? Was it 24-hour economy? That's it, Mama. And then the 26th of the Pantanese and Midwifery College. I am telling you, don't make a mistake. When you see somebody with an NDC t-shirt, run away. When you see NDC t-shirt, run away. For Dr. Matthew Poku Prempe eyetua pemu de ma Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene NPP amanyuku no yeguso adem NPP amanyuku na tena ye na opani a wogina ede ama osono kokoko NPP amanyuku no osubia baton peso so eye lawyer Stephen Obri yeboa wode atudwa se NPP amanyuku ma ene ne peso so adesie nyina enkamom se yefunu krumu ade no mo enye campaign enye dwumaden se be ne nkunim be kode ama NPP amanyuku no ene ono lawyer Stephen Obri yeboa wompesiano so abuziana no memenda ena eye health work soronko wo mo ede hyehye so ewo empesiano so a na yeso mo treat no ma pom na nipa agitwi ekoka lawyer ho ema mo treat no ma pom na bru adwene ene ntiase so mo mpani nkokora merewa ene kyese nkwada nyina ekoka adwumadie ne ho na ne nsem a wode atudwa kakra eni Alhaji Mahmoud Bawumia animonyam na Kumasi Esen animonyam na Asante Sultan animonyam na Ghana Esen animonyam Obi Bepese lawyer na Okasa first young Vice President Eki Asante region Yemba Mahmoud Bawumia and Ochusa Yemba Matthew Poku Prempe Projects in tea, free education in tea, Obaya Supplement, Obaya Deputy Minister, Osabaya Minister, Osabaya President, Ofisu, Nana Kufa say. Fonti we lawyer Stephen Obri yeboa de yetene ke wona ejina man NPP amanyuku no osubia baton peso ya so apre mrasebe dwama kunya no ede amawunum na no si ya na titire ni awoda oso kokoko NPP amanyuku no asantemantem sei yera Bernard Ntwibusi yakon ya dodo na asarma na se chairman wontumi esoso ede kakra epi so sei Musa andisifano imamo utese andisifano ma omutiono efano ma pia twa mayai but omu fatino udipeno oma kofie bio etwo bia andisifano omu ma pa omu kesa osa ubatwa ya bibiero omu bua leko pate police commander it's not the big do police, and let me tell you who did just something that or the Satia Kagitela, and since we are running, let's hope for Rabamu, let's hope that you can now we
Abzafo nti we eye titre ni de man pipi amanyuku no wasantama se yewra Bernard Ntwibusi akone yetene nka ne yegyina we so na no pay nsem a ye baba no de babesom no ye de mosia se ne asore amoman hene asom de ade ache bia dwumadi ato asomedi de nana